Masua Malulia Magelia Matarlatanchipa Hankichkan Okilegon Pelegona Kanata Chegan Ganchi Ari Marinin Chignishan Programa Lanchiquan Gariquiña was the equipilla equipiña rico Okilegona Pelegona Kai Programa Lanchi Chena Hariki Hankuna Pajatum Arima Kuikuilla Punta Jalarepeja Taitan Chipa Sutin Perikiwa Okilegona Panichalaikona Chena Hariki Villa Kuikuna Mariki Garsunch Kunan Kachkanchirike Pusak puncho noviembre quilla o que llegué pan y llegué pusak puncho noviembre quilla chentari que cayuilla cuy a ver de senamia senami mana gente senami siempre senami jadaren chuilla cuy punata para siempre willarimo anchi y maya tapa sitao una jaja que pe huilla cuy man canta senami Nichkani que yumpai para con las jalarin jacona nichkan ani mari mi manda jueves 7 de noviembre jueves targa chapana anengre que kai reporte meteorológico niskan are que yanapanja anichata kai puncha juárez kunata nichkan kao Cusco peruano cope junin libertad chaya tawa que juna pescan gari que ancha para mis patanichkan que chayna jaina puncha mantas pero manas jana para de moncho pero puy gachkan kao chunga región bona penichkan a ver en apten kai puncha no jaya para chega ulang mangao que para cachamos kan matum pada da pero manama suficiente tarak chua que no para según el Ministerio de Ambiente Marique Gachkan afiliasa kai Sename o Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú Nishan de con Willamachkan manami ayacucho lista pichukas kao Willamachkan que kai para conascan hariki maikona pe Cusco Huánuco mama Cusco a ver surlaman a ver Cusco Puno Madre de Dios Chay Manacancho Apurimac Manacancho Huancavelica ni Ayacuchupas se manda Junin Manta Huánuco La Libertad Pasco San Martín Ucayali mama ni entonces yo gan chay chica yo gan chilo mana para cancho ni cao porque según que reporte senami mana ka Ayacucho ika alto volado pune costacho mana que lista picho ni arquipa alto pas ni Ayacucho aporina Huanca publica chequín suyukuna mana lista picho cachcas va que con telegona solamente a ver Cusco manta Urayla ma Cusco Puno y Madellos y Caijana el mañana norte la maninchiri Junin man calegos pa Junin Huanca yo ya Huanca Junin Huánuco La Libertad Pasco San Martín Ucayali entonces chay soy una pez para canga chay miscan alerta naranja chay soy una penis como peligona porque canga nicho para ronto para chichi para guaira achoja Guayra chaja, poco cachari muchka, mañana poco cachari garam. Pero mana paranga chukaño kanchilama, ushiaron mama. Amana kaiman taman siginan chipa jare nina raura etaps jalako. Ya pa runam kanya koipe makin tacho sexen anganya wanyus kan kanya koi mando lego na nyamri que kai tumpa para kunawan hasta kai purko kuna pas Jawachakur chuya chataña, kunan jaka, jañaga paga, jawarimuna pinka, la tutayas kachka. Anta con gaja. Hay pinchos guay kunapas, acá, apachita javana kunapas, tumpata, llanto y coro. Porque husni, ya manera que puyo paracho, sino husni. Apachita kunapas, chuya chataña, jagora, kunan gatumpa, tutaykus, kachkara. Y mana chayacho si no hay na puncho para que pinchos lao achka jawaj pecha incendios forestales o chuchi lao igual o que llegó para llegar una kunan ñata kachkar janina raura y kai a también sino acos vinchos lao pero que llegó para llegar acos vinchos lao pica kuchkan nina raura y alto tari que wachta tarupa kuchkar jakunan kamun simula chorupach kunana Alguien daña a Chisingo y Tariki, Canchari Camuscar, para que le para Irona. Ya para una guanuch caña coimanda, o sea, máquina, cuchurros, que le para Irona, mano, caña en Manata Rick, Autea Conapas, Yam Cachcan, Choricao,
porque cañaqkunataqa denunciana, sancionana, castigana chaynapi wananankupaq kunanqa mana pitapas castiganchu ley yanja ley parikawan prohibido caña uchku wasipin tiyakuwaq chunka wata iskay chunka wata pipas tiyanchu kunan kama kay ninawan cañaq hasta runa masikunapas ayllunkunapas chay cañaqkunapaq wañurunñam kanpas chay nina ruparuptin igual kasyankuchu ninalla cañanakuy astawan llaqtapuraq pitaq cañaykuraq nisqapas pi ariqkunikuchu riqsinikuchu nispa chay cañaqninraqmi puntapas ayaykuspa pia kanpas wakwaypin purichkarqa nispa mana kiki maypananpaq qayna punchu karqa achka wawpi kay pinchuslawpi ninaraw wawqiraykunpa riykuna wak Ujullo lawpi anchak wasi lawpi kay Sallali lawpi kay Chushchi lawman lindakunapi ninarawrayqa mismirikuchqa qayna puncha kunanpas chayna mismirikuchqa kaykur pinchu law y chayna runa cañakuypi wawqiraykunapa riykuna amaya cañakusunchu imanarqa qamkuna chay cañakuypi aguanakunkichikqa yanqaña wañuchkanu cañakuymanta chay ley mañakuni kaymanta riki chay ley qhawaqkunaya chay fiscales jueces de medio ambiente o policías medio ambiente kuna investigaykuychik naspaykuchik ya haypaykuychik pi may cañaykun y chayta uchku wasima apaykullaychik huk iskayta apaykunkichik ya chayllapaqmi ninarawraykanqañachu wanarunqaku pero mana pipas rinchu ari lejat nichkanma ama cañaychikchu cañaqtaqa watuchasun uchku wasipinpi mana pitapas haypanchu ni tapuykuptinqa piyaqmaya kakunpas nispa nikuptinqa nispa pasakunku ni investigación sinachu investigación ari kuti cooperispa hasta willakunankukamamiki wawqiraykunpa riykuna chay tapunanku rikaw hasta willakuna ampaymi pareciachkara huknin tapuna cierto paypallacha hukninta hasta nanankukami musharuspañata ya señor qanmi cañaykurqanki tanto delitom kayqa ya uchku wasiptiami chayllapaqmi cañaqkuna wananqa wawqiraykunapa pero mientras mana chay pasakunqachu pakan cañakunqaku wawqiraykunapa riykuna chakrankuta purunkunata o ichukunata imatapas ya nichkanchik tutakaykaman ñuqapa qayna punchawqa tumpalla karqa kunanqa mastaña wawqiraykunapa riykuna imanasqay chayna runa cañakuymanta wañuchkan chayna cañanakuchkaspacha kay dióxido carbono nisqankunawan juntaykachikuspa chayllapa runa qhiqhipaspa wañusunchik chay fin de mundo kanqa ruranqa chay fin de mundutaqa mana taytachachu mana angelkunachu más bien paykunaqa yanapawninchik salvaje hamunqa riki kay hina kikinchikpa makinchikmanta runa llumpay destructivo wawqiraykunapa riykuna llumpay destructivo chaymanta imatawantaq niwanchik a ver kay parakunamanta rimas parakunamanta riqutirisunchik niskarqanchik rikaw kay wanka a ver riqutirisunchik hasta Cusco Huánuco Junín Ayatana su Pasco Puno San Martín Cayali chaykunapaqsi riki qayna punchawpaq parakachanman kasqa wawqiraykunapa riykuna nisqaniki alerta naranja desde la 1 de la tarde hasta bueno mucho haykapicaman pero haykapunchawmi nisqanika desde el 7 de noviembre nisqanika kunanqa kachkanchik uchupiña rikaw alerta naranja nisqanchaykamanmi parakuna rontu parakuna chikchi parakuna chaywanqa lluqllakuna kanmanmi chaywanqa llapa kawsayta tarpukuy wasikunapas tiyuykanmanmi nispay wawqiraykunapa riykuna entonces nisqanika asunción a descargas eléctricas fuertes vientos granizos añegos nisqanika chaypi niwachkanchikta kachkanqamriki chay rayukunapas lipiakunapas ña rayumanta lipiamanta qayna puncha rimanchik hinaspa nikichik nikaw chay rayukuna lipiakunapas runata hapichkanmi uywantinta hapichkan y uywachantinkunata wañuchishkan wawqiraykunapa riykuna kay rayukuna chaymanta niwachkanchik a ver fin de semana kunan pajarinpaqa maylaw sunakunatas afectanqa hasta el domingo nisqan wawqiraykunapa domingo kama viernes 8 manta entonces viernes manta nisqan
Ancash apul chay apurima que recursos Ancash pishmana lista pichcaro nimpe jueves pegado con un viernes meniscan Ancash apurima Ayacucho pasado Arquipa Cusco Anca Huanca Vega apurima entonces en el que kunan mantariki tumpa para cachanampa armarinampa cachkan que sa okra kunata para cachaskampa ka wanu ko ika kunin Lima Pasco y Puno chajarika Arquipata pasado Ika ya chakaya kaliutan kunanga Ojeegona palegona, entonces alimponi, no antes de una cosa ni parata, unico camana monanchicho cachichipi para un para, rayo kunata riki, aunque wichikachari mucho día, pero amayagona más en chikunata, japilla chunchurico ojeegona pan, chalegona, janaga, kuna puncho manta programas cachkangaño hanchik, lao página tarikita y Sierra Central, Ishampa. Mientras Jaina Puncho Vallata, Sierra Sur y Norte, Sur y Norte. Chica ya gutu arreglada por una lista sachucar la Sierra Central chaynantaqa mayjin kunaña chanchkani coajiagona palegona chay tariki rupaypas kuniripas kanga de 19 grados hasta 23 grados. Bueno, chay tenchkani que hay cumbre de APEC, cumbre de líderes económicos del Foro Cooperación Económica Asia Pacífico. Chaymantap ñachkanchik chaypis atakunqasiki kay San Borja nisqanpi Lima, llaqtapi. Y chayriki visitakunapaq nishkaniki kanga temperatura de 19 a 23 tenga chaypi hinaypa chaykichikunapas kachunriki ustukusqa nispataq ñachkanchik ñakachkanchikña chay primavera nisqa ari waytakunapas purun waytachakuna kachakakunapas ñami sisachallachkanmi kunapas yapagan hasta frutachakunapas ñama waytakacharichkan chaymi chay primavera rikao waytapa punchawnin waytachakunapa mas panchirinin sumaq hawachikuynin rikao chay punchawkuna rikuwawkullaykuna pani chalaykuna rimari kay programa Chaynata wawqillaykuna panillaykuna chaynata riki kaqay niwachkanchik kay Electrocentro Ayacucho kay willachikuyta chaychimuanchik kay Domingo Punchawtas wawqillaykuna pani challaykuna kay Domingo Punchawtas kay Huamanga Wanta chaykunapi mana kanqachu achki tutayaronqa wawqillaykuna tutayaronqa chaymi niwachkanchik kay Electrocentro gustas apagaykamunqa kay energía eléctrica nisanta apagaykamunqa intintapas apagaramunqapas maya. Bueno, man, energía eléctrica nisqantaqa mandaron hamuqta wañuyqa chillanqa koriki wawqillaykuna panillaykuna chaynata riki willaywachkanchik haykapi kay Domingo Punchawta Domingo Chunka Punchaw noviembre killapi riki kay corte de fluido eléctrico nisqan apakunqa corte de fluido eléctrico programado anchaynata yapachaykamunqa programado kaytaqa paykuna riki nisqanqa imapas chay mantenimiento nisqanta ruranqaku wawqillaykuna pallaykuna chayna nisqanriki kay Ciudad de Ayacucho nispaqa rimachkanriki kay llapan ladonpi distritukunatawami como Jesús Nazareno, Anzablino Cáceres, San Juan, Carmen Alto chaykunatawami nisqanriki chaypis kanqa suspensión de energía eléctrica desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna imapaq hasta un cambio de topologías en la línea media de alimentación imataq chay topología a 4.037 a 4.002 sectores afectados. Girón Quinoa, kaypi Girón las kachkasqa wawqillaykuna pallaykuna a ver ñawincharishunchisya. Girón Quinoa, Avenida 26 de enero, Avenida del Deporte, Girón Cumaná, también sectores de Cuchipampa, Pueblo Libre, Santa Ana, distrito de Ayacucho, chaykunatas afectaykullasunchik wawqillaykuna panchallaykuna chaynallataq afectanqataq kay distritukunatapas distrito de Socos, Chiara y Vinchos chay kimsa distritukuna afectasqa kanqa wawqillaykuna panchallaykuna entonces mana kanqachu kay Domingo Punchawta chayñata riki zonas afectadas kay apagón riki zona de Chucán, Huascaura, Casanapampa mayta chay Casapampa, Saxamarca, Guayapuquio, San José de Chimpapuquio, Rancha, Guayapata, San Juan de Urpaypampa, distrito de Ayacucho, Huantalaupe, wawqillaykuna pallaykuna maylakunatas afectaykullanqa riki kay a ver
zonas afectadas, Palmayo, sector Palmayo piscachkaniki chay luz que che conectas janco. Entonces chay estaba abuaño y cachibunga que no te afectan localidades de Ichpico, Pueblo Libre, Iscupuquio, Palmayo Alta, Palmayo Baja del distrito de Huanta chay conatas afecta y coyan con pelegona. Kawan ya skana kichi las parejas celular kita pas o baterai kita pas imache kita pas carga chay kunai ko chale panchale carga chay kunai ki anganya tak tuta pe tari korullawa yang anganya tak hawa kacha korullawa. Entonces ya ni huilla wachkanchiña claro y clarita kan corte de energía eléctrica o pelegona domingo punchao takaijamo. Domingo chunga puncho noviembre quillape más villacoirica y programa en chic peo que chalea y pan y chalea y más villacoy por ahí rimetan ya chao diamantari machagona bueno pues va con una taña apurado marima ron chicheña tariki caja perulanco caitaita comandante de la Policía Nacional Perú igual que policía más inconatado país con arique que la victoria en Islam por Lima Laupe chay cupo Nisran ta cobras mamaya y mañana cae delincuente y mantapas chay cobrador de cupo chay con mantapas cuida con anchi policía mantapas cuida con anchi policía con anchi chay cuidador de cupo jugado con paregona chay que policía con una casca con organización criminal banda los cómicos de Apolo ya eso te chula de Congo pero en chay eso te cacho el comandante de Policía Nacional del Perú, Taita Daniel Roldán Santos, comisario de la comisaría Apolo, mamá, comisaría manta, yoxisjaco, policía más incunapean, o sea, subalternos cinco que mandom casconate que, au, pai cunapean cusca, chay, coimas, cupos, nis, han, cobraco, mamá, caja. O sea, comisaria tarin que denuncia cojina paikuna ya che denuncia chasquigo son. Y como paikuna pa contallan picha denuncia, ancha denuncia que chincaron mana y mapa pa sirvi concho. ¿Qué tal la ocha y cama que y con cae policía con investigando, cae policía con maquinman que gobierno, congreso, happy cachingua que con pelegona che leita. Con año che investigan que changuna sanciona chingichi na chingi castiga chingichi una uskosi tia chingichi pero no me para jaya que como a ver vamos que con pele con acierto che huillaco ya caga ya para jaya que camo jaya que a are para mucho bien vamos que con pele con dos que se no Oscar Hanchi para chacona nis paricao a viernes pa jueves pa jaina puncha pari con a viernes pa kai no canchi clavo mañana ay oye pan ni chaya y para mullachon para camullachon para taga mona kullach canchik mi chakran chikunapa tarpu kuinin chikpa purun chakra kunapa purun uywacha kunapa liu mi munalanchik para taga rico con palchele con ña tiempuña para nan puncha kunaña ña canchi noviembre quilla piña noviembre puncha. Entonces que alerta naranja alin fujuna igulach kan ocha kaya kusirin chiwa kaya con kusirin chikai para con awichirimus hangwang ay rimari rik wa khichale pan ni chale kai rimari karhan chikai manalin policía con manta kai policía ni que kai comisaría no me llaman kai comisaría Apolo nishampe chay comisario ay loco kai kamo paraja mama para peron jale cosichalleita mama bueno sigues un chavo con una pan y chale con una siguilla son chicas ay tapa digamos un plástico mama mañana no euro chumps mis canan chavo con una pan y chale con una caina policía con una máquina mejor con kai congreso kai gobierno hatun kamachico y tajam con investigan que chican con ancha suá con ancha koi más cupo se cobra con ato ancho asolta con chay con también investigan que chignispa pero kikin kutak chayro akakachka kakay kikin comisario aojillegona palegona taita Daniel Rodán comisario además wakeskunapian deteneron como mana en la comisaría cuachpicuna llegamos deteneron por imaniscame
paykunas kasqaku banda criminal coimas cupos nisqanta cobrakusqaku deteneros correcauca mi suaruan celular chayta watucharamunqa ya celular chayta suaramusqanqa 50 soles 100 soles qoykullaway kachaykunaypaq imamantam detienes narcotráfico ya bien dame 1000 solcitos kachaykusayki qamqa imamanta runamanchu ya runar dame 2000 solcitos ya kachaykusayki qamqa maqarusqayman tú dame 10 soles ya pasakunaykipaq ¿qué tal lao kayna runakuna wawqillaykuna palaykuna policíakuna o sea policíamanta cuidakunanchiktaq chay chiqa suwakunamanta pasao amigos de lo ajeno ninku chaykunamanta cuidakunanchiktaq gobierno manta cuidakunanchiktaq imañama vidanchik wawqillaykuna palaykuna chaymi killiw qhatarispanchu wawqillaykuna palaykuna kay gobierno usurpador kay mama Boluartita congresuntinta qhariaruna ashkay hamuq eleccionpi mana akllanachu chayna kasta runakunataqa kunan chayna kasta runakunatami lliw qhilliqata juntachichkanku llap carreterakunapipas chay ultraderecha chaykuna kunanqa allin tokoronku santuy kunanqa rikurironku pero paykunataq chay tayta Castillo Jorgoro kachkan paykunataq kay mana allin leykuna ruwaqkuna kachkanku o chay ruwaqkunapa kastan kachkanku pero kunanqa yanqa disimulas para que tocos payos vamos a recuperar el Perú nispakunaraq publicarimuchkanku ahí está el caso pues wawqillaykuna un caso de Rafael Rey chay kikinqamuchun a ver chay llapa chay nachakuna chay imasutin condorchakuna es parte pues es de la ultraderecha pues wawqillaykuna palaykuna ultraderecha chay ultraderecha miki kay mana allin ruraypi kunankakullachkan Fujimoriwan kuskanchakuykuspa pero ningakuchiki no estaba el socialismo acaso kastanchikchu kayna mama Boluar pero pitaq kunan Boluartita uywakuchkan palaciopi manachu chay ultraderecha nisqa manachu Fujimorismo nisqa ta pues wawqillaykuna palaykuna porque Congreso pamakinpimi kay Palacio Gobierno Congreso munaspaqa Jorjoroman chaqay Jorjorurqaku tayta Vizcarrata enas churaykunku Sagastitachu chay Merinota Jorjoronku Sagastita churaykunku pues claro inaskunanpas Boluartita churaykunku paykunami wawqillaykuna palaykuna pero ningakuchiki no estamos en gobierno de izquierdista y socialista Boluarteqa acaso derechacho pero derechapa titirinmi wawqillaykuna palaykuna kay mama Boluarte chaytaq yachanchikña pero kunanqa eleccionqa ñarikurimuchkankuña allin tukuspanku allin politikunchikunapas chaymanraqta afiliakurunku hinaspa kunanqa llaqtanchik Oaxachiq congresoman yaykuyta munachkanku chayñataq riki kay gobierno regional kay hinakunaman quizás ñanchik pensaranchik riki amapas chay partidos nacionales nisqallan kanman ama wañuchinmankuchu karaka chay partidos políticos regionales nisqankunata chaywanqa tumpataran disimulaqku kunanqa claro pero yo soy invitado kayna waqna pero imapaqma chay partidokunaman afiliakunku seguramente chay kastachiki kanku chaychik afiliakunku si tantos partidos kakun más de 36 partidos políticos kakuchkan afiliakunankupaq suficiente wawqillaykuna palaykuna cantidad pero akllakuchkanku chay Fujimorismo kastata chay ultraderecha kastakunata chay na lista puntaqkuna wawqillaykuna y paykunaraq ganaron hinas paykuna churanqaku gobiernota y chay gobierno hinalla waqachikuwasunchik hinalla kayna qhipanchawasunchu wawqillaykuna palaykuna ultraderechaq chay capitalismo chay llapa ima rantikuy munaqmiki paykunaqa lliw llapa imanchiktapas rantikus kikinkupas rantikuspanku qulqita luquchukuykus chaywan vidan pasakuyman wawqillaykuna palaykuna chaymi chay famoso privatización mana privatización sutiwanña sino concesión sutiwanmi ama chulukuncha indiokuna chay llapa qhichwakuna aymarakuna ama cuentokunam ya vamos a pintar de bonita palabra concesión churaykusunchik chunka wata llamanchik 30 años chaymantaqa ya pero chaqaykunan ya chay concesión Fujimoripa chay concesionasqankunata kaq Boluartewan kaqlla firmakuykunku wawqillaykuna palaykuna entonces yachanchik chay wawqillaykuna cuenta tukunanchik wawqillaykuna palaykuna cuidadito nomás chayñata riki chaynallataq según kay listaman hina
Ayacucho Kachkanrikao con más índice global de hambre. Índice global de hambre. Yargay que Ayacucho llaqtapi llumpa iniskan wawqillaykuna pallaykuna. Pero mana kay Ayacucho llaqtallachu sino hasta wanga kachkanta riche listapitaq Pasco, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Huánuco, Loreto, Huancavelica y Apurímac. Chay llaqtakunapipas kachkansi yarja. Yarjasqa warmakuna yarjasqa parinchikuna wawqinchikuna yarjasqa machu payallanchikuna kachkan achka runakuna wawqillaykuna panchallaykuna chaynata chay índice global de hambre nisqanriki willachinwanchik chay tupu wawqichallay panichallay. Entonces kay yarjaymanpitaq apaykullawanchik kay gobierno mi wawqillaykuna pallaykuna pipuchanpitaq kay yarjaykuna amuchkanga kay agenda 2030 chay globalización chaykuna yarqayta apamuchkan puri paykuna niskan rimayllaperaq yarqaymi amukuchkan pero imaynamchi yarqay hamukuchkan paykunami chay purimuchkan wawqillaykuna pallaykuna agenda 2030 apakuykuspa chay agricultor ganaderokunami kay payta contaminachkanku amaña tarpuchunkuñachu amaña uywachunkuña manaña tarpuykanqaña manaña uywaykanqaña hinaptin ima hamukuyku yarqay. Vamos a producir alimentos transgénicos, alimentos aychatapas nallantaña chay imasutin levadura poqochisqallataña chaytaña qaraykusunchik chayllapa runakunaman chaytaña mikuchunku qullqichawasunchik kanchik mañata qullqisapa kakusunchik paykunata rantiwasunku porque uywaspaqa mana rantiwasunchu vacan kanqa kuchin kanqa huyin kanqa chay mana rantiwasunchik mejor chayta prohibirachissunchik amaña uywanankupaq ni chulla wallpatapas amaña uywayta atinqaku hinaspaqa pullunayarwama ayta pulluchata rantikusayki levaduraman puquykachispa rantikuwasunchik wawqillaykuna pallaykuna y kachkancha existen chaqa mana burlachu mana wawqillaykuna panllaykuna existichkancha aychakunaqa ña kachkaña chay tecnología avanzasqami na kunanqa hamukuchkan alimentos plásticos chaqa arroz plásticomantapas llumpa rimayña kan arroz plástico arroz pues manaña arroz ñachu arroz que no es arroz ima ruwasqaña arrozpas harinakunamantaña arroztapas ruwamuchkankuña arroz plástico existiña harinakunamanta arroz existiña leche que no es leche chay famoso gloria leche que no es leche polvokunata ima polvokunataña chay químicas polvokunata llevo yakuwan nuyurachinkunaspa vaca lechicha nispa rantikamachkanchik leche que no es leche, carne que no es carne, pescado que no es pescado, hasta challwatapas wawqillaykuna pallaykuna fabricamuchkankuña esponjakunawan ima cartonkunawan fabricamunku challwa aychatapas chay timpukunaman chayachkanchik ima timpuchik hamuchkanpas wawqillaykuna yarqay hamukuchkantaq yarqay ninchik qullqinchikpas kachkanchu antes uywachakuspa tarpuchakusparaqmi nana mikuchakuspanchik kawsakullanchik kunanqa manami tarpuskuña ni uywasaqñachu hasta mas yarqay hamukun llapa runa wañunqarik wawqillaykuna chayriki ama wañunaykipaq chaqa chay bunuyki utaq mana chayqa vidaykita rantikuray ñuqaña dueño kasaq aychaykiwan vidaykiwan qamqa manaña ni kiki vidaykiwan dueño kankiñachu chay tiempoman chaychiwayta munachkanchik kay nuevo orden mundial wawqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqichallay panichallay mati kay pasakuchkankayta cortaykunchik listo a ver oranchik orapas apuralla mamallay kasqa kay mama Mirta Vázquez wawqichallaykuna paychallaykuna ninrika kay ex primer ministra Castillopa ministran karqa de la derecha de la izquierda caviaraza kay mama Mirta Vázquez ninrika kay estado kay mama Boluarte congresontin llaqta runata kichwakunata imanakunata kay barriokunapi yachaq runakunata guerrata declaraykun pipas maypas kay gobierno contram hatareja gobierno pa enemigoña llaqtapa enemigoña ricorieron chayqa mana allinchu chayqa chay vulneración de los derechos nisqan wawqillaykuna pallaykuna y qampas mama Mirta Vázquez kuchayon karqanki primer ministra rika chaypita Castillota rika sumaqta yanapaykullawaq karqa imanispa lluqsiron hayan criticaspa kachkanmi imanirqam kay mama Boluarte mantas Castillo mantas kay mama Mirta nirqarika hay un gobierno imanime de la sombra nirqa
Chayna trima cachaspa lluqsir qarik gobierno en la sombra nish qarquruptingu venganzaman chay trimar chay ficha sumaqta yanapaykullawaq karqa kaynam rurananchikqa tayta Castillo nispa sumaqta hapiywachi karqa quizás mana kay tiempoman chayachkaswan karqa ya pues pasaña karqa ya manani karqa chastonqa kunanqa llamkayman churakunanchik chiqaptariki nin kay gobierno declarayku llaqta runata guerrata mana ni imatapas ni siku hawachillapi sino guerrataña de frente wawqillaykuna pallaykuna chayna tiempumi kakullachkanchik chaqayrika kunanqa chay tayta Samir Villaverde kunanqa denunciachkan tayta Alberto Otarolata por presunto lideración de organización criminal pero chay delitotapish ñataqa congreso pakaronña chinkarachin ñuqaqa kachkani riki como llaqta runa peruano runa ñuqapaqa derechoymi como peruano runa denuncianaypaq nispa denunciachkan kay tayta Samir Villaverde kay tayta Matarola nispa sutichana kaqrika bueno chaynakunam kachkan wawqillakuna kayakun guerra kikin purapish peleakuchkanku llaqta runatapish sarutiakuachkanchik chay tiempopi kachkanchik pero haykapi rikcharisunchik hinaspanchik kay gobiernoman salvakusunchik wawqillakunapalakuna chay chiqapa rimay kan rika el pueblo salva al pueblo chay tayta Castillopa rimarini rikaw y chayta rika achkaq repetinku rikaw hasta kay huknin programanchikpipas repetirjanchik rikaw parti política el pueblo salva al pueblo bien wawqillakunapalakuna más rimari que kay Caraballo mama kay saschakuypis Caraballo nisqan pasa corullan chaypirik wawqichalay panchale wañurachillanku balawan riki kay tayta periodista David Reategui nisqanta payta rik wañurachillanku wawqillaykunapalak hombre de prensa o sea kay periodista ya y payta chaqaya biblioteca municipal nisqan ladonpi cercanpi Valle llasqaku wawqichallaykuna panchalaykuna kaypi paymi kay periodista kay waqtanpiq pampapi plásticowan tapaykusqaña kuytiraykuchka pampapi wañusqaña kunaq manan pipas escapanñachu kay Vallekunamanta wañuchiqkunamanta sicariatumanta ni periodista ni policía ni militar hasta ni policía militar wawqillaykunapalakuna ni congresista chayta yachanku pero igual suwachanchikkunata mantenisunchik hawapi ama uchkuwaspa tiyachunchu chay yanapawanchik chay delincuencia nisqa kunaq terrukuta manaña riki atinkuñachu rikurichimuyta rikurichimuchkaqku siempre kay yunkapi kaqmi qaynin pinqaypi quedarunku rikaw kunanqa ya chay suwakunawanña rikaw suwakunawanña wawqillaykuna delincuentekunawan alianza chayna kachka rika wawqillaykuna panchalaykuna chaytaq kay ima willakuytaq Puerto Chancay bueno chaymanta rina kachkanqa hamuq programakunapa qué cosita más tenemos aquí tayta Martín Vizcarra chayta rimarisonchik chaymantaña kay Vía Los Libertadores punchawaña paqarinkuna chay rimaranchik kay Vía Los Libertadores wawqillakunapalakuna chaymanta imataq kay kachkan ya mama fiscal chay iskaymanta rimaykusunchik kay mama fiscalmanta rimaykusunchik kay mama fiscalta riki yachasqanchikna qayninpa nombraykullarqaku mama iman sutin paypa Deli Espinosa payñami que fiscal de la nación kay mama Patricia Benavidispa reemplazo tiyakuykunqa riki pay chay Palacio Ministerio Público nisqanpi desde 2024 hasta 2027 chay watakama chay huknin fiscal riki fiscal interinoria un provisional karqa riki con eso riki chayqa fiscal da nombraykullanku pay llamkaykullanku wawqillaykunapa hinapish pay juramentaykun cargunta wawqillaykunapalaykuna chaskikun carguta kay Juan Carlos Villena manta rika paytaq mana riki nombraykunkuchu hinaptin riki lluqsiykullanña ña nombrasqaña kunan juramentaykun wawqillaykunapalaykuna maypiraq juramentaykusqa sede del Ministerio Público chaypi wawqillaykunapa entonces ña oficialmente juramentaykullanña chayllata riki chaynallataq wawqillaykunapalaykuna kay tayta Martín Vizcarra naspa chay tayta Pantaleón y sus visitadoras bueno chay imantataq kay chay mama chay tayta Pantaleón ya chay Vizcarrapa chay ministron ya primer ministro machu qharillaña congresomi yaykus wichqaron congresota paytam hayachinku tayta Vizcarratam hayachinku imapaq chay congreso fujimorista wichqarusqanmanta pagachiyta munachkankunan investigachkanku wawqillaykunapalaykuna chaykunawan riki kunan kay tayta Martín Vizcarrata paqway chata riki
manaña nunca kay cargo político nisqanta ni palacio ni imapipas tiananpaq porque congresista akllashqa karqa kay periodopaq congresista kaspaq imallatapis rimakachachkanman karqa como congresista. Congresista el mejor votado, más votado de todos los congresistas, ni tiara chingo paso ni tiara chingo paso. Congreso pianja, votar ninguno, votar ninguno. Y con añata rica, oye, presidencia matipacuchkan rica, oye, pay partido kachkan. Uno tipo cuchayo rica, pay partido mik. Y chayta campay aclachikuit cada monachkan como presidente na tiene que con anca juicio político thallakoykun wawqillakun inas chaywan inhabilitaron amaña ni presidente taps aclachikunanpaq paqwayta qarquyta munachkan kay política nisqanmanta porque payta chiqnin kay chay congreso wichqarusqanmanta wawqillakun bandaykuna chaymi chay huk congreso rik yanqa pakan yaykuruspa Vizcarrata rik qarqurun kurikaw y chaypaq sirvikurun hasta antawristakunapas kay kuchumanta antawristakuna yaykurqa achka pero paykuna chaqaya botaykurqaku kayta Vizcarra qarqunankupaq kay políticapaq wawqillaykuna peleykuna todo es un juego político wawqillaykuna peleykuna nada es por casualidad. Entonces kunanga paqwaytaña chay carrera política nisqanmanta chinkachiyta munachkanku tiene que imapaqmi congresuta wichqaranqa nispa ña qayarunkuña chay huknin natapas chay tayta pantaleontapas hinaspa imaynanpi porque paymantapas rimakachaymi kachkarqa candidateananpaqmi sutinta churachkarqaku rika pero mana consentimiento sino seguramente allinmi kanman pay candidato nispa rimariyku churarunkuña listaman rika como posible candidato a presidencia de la República pay claro tanin chay anaman rispa congreso man chay willaku rispa chay ninrik imaynanpi chay congreso fuimos tata wichqarurqaku chaymanta rikaw entonces chaymanta lluqsimuntin periodistakuna tapuptin nirqa manam ñuqaqa lansakusaqchu ni pinsanipaschu chay punchawkuna yanaparqani chayllapin tukun ñuqapa kay política nisqanpi rurayni ya manam llamkasaqchu napaqa como candidato presidencial mana nitaqmi nombrachikusaqchu y chaynata disimularqa wawqillaykuna peleykuna tayta Vizcarrataqmi presidenciaman lansakuchkan rikaw y chaymi kay congreso paqwayta riki kay wiraquchakuna chay congreso wichqarusqanmanta pagachiyta munachkanku paqway manan tiyachiyta munachkankuñachu palaciopi ahí está pues venganza fujimorista oficial panchale chantani que pajaringonani que había los libertadores igual que con mantari marina kachkanga que megapuerto chancay chay con manta pues marina kachkanga ahora amerique hype como levantin ya son prácticamente 10 de la noche 15 horas o con hora rato chale ripu con ricao ahora viaja con una cosa genaña con nachkas japas hasta Diana pachkas japas sinarajme kay hora pagas genañam kay hora puriku bien wawqillaykuna palaykuna chaynaqa a ver tukupayninman chay kullasunchik kay programa llanchikta ripukullani pasakullani saldría algún comentario un análisis no sé a ver bueno mana imapas kanchu chaynaqa kay willakuyninchik tukurun kachkarqa invitación chay comité de autodefensa pero nirqani qillqamunispa bueno mana ima willakuypis kanchu pero chaynaqa seguramente kay punchaw timpuchakuypis qillqaykamullawlunchik bueno yanapachkasunchik pero mientras tanto bueno tukupayninman chaykunanchik kay programa llanchik ripukullani pasakullani